Today, mga kabudgeters, na kami ngayon sa Clark International Airport. So, time check, it's already 1:14 p.m. So, pwede mga to Baguio, mag-catch up. So, tara, discover Clark. Gutom na mga bes! A few inches later. So padulong ni karon sa Dow Terminal, padulong dito ni masakay padulong Baguio. Eventually. Finally, mga kabudgeters na nandito sa Baguio City. After 5 hours na biyahe, tama ka? 5 hours. Finally, mga kabudgeters na nandito karon sa Mega Tower na amang tulugan for 3 nights. So, nami gari, mag-stay mi gari. Actually lang, ilang lugar, gari, nindot tayo dun. Bed, nagtatablit kami. Ano, wala yung aircon rin, ano? Tomorrow. Good morning, kabudgeters. This is our first morning day sa City of Mines, Baguio. So today, first na matuan is ang Mines View. So after that, pababa na lang may sa pamamagihan namin. So karon, adlaw, so yun na to ang Baguio. Tara, banami. Almost 8 a.m. in the morning and still fogging. Feeling na mo diri guys kay mura namig kanang Nasa langit. nasa langit kay grabe ang fog. Hi, we're done in Mines View. We're going to, I don't know where we're going. Oh, we're going to Soya. Patisting na mo sa ilang taho kay. Second time naman ako dito. Strawberry taho. Strawberry taho. Sa lasa, friends. Sa lasa. Strawberry. Suma. Suma. Nanami diri sa White Mansion. So manulod mi diri o dati. Mga kabudgeters, padulong na mi karon sa Botanical Garden. Yeah, it's raining at the same time. It's sunny. So it's really sunny. Sunny day. The whole of week is like budget. Budget because we are budget siblings. A few moments later. Maayong gabi mga kabudgeters. Padulong na mi karon sa Sky Ranch diri sa Baguio. Baban ako si Mina o si Princess. Here. There you are. It's a
Friends. Asa ta, friends? Where are you going? Tcharam! Setting up na, setting up. Nag-set up na na sila guys. So, mamalit yung makaalog Tomorrow. Good morning mga kabaditers. This is our day 2 days sa Baguio. So today we will go to Latrinidad mag strawberry picking me sa ingani na weather. So dari na bulan jud nagaulan jud siya everyday. Dari so amot lang ko maka picking ba mi or unsa min? Strawberry buying. Buy lang. Mag-buy na lang siguro niya ni. Okay, let's find out. Sad to say, dili ta pwede mag-picking karon kay seasonal lang daw ingon ni ate na lang dito sa strawberry stool dito. So, aside from that, nagaulan tapos maputik. So, sa lasa? Strawberry. Italy strawberry. Eventually. Dala sa Clark, kabot na jud me. And this is our place na magstay dere. We will be staying here for one night before nyo atuog. Before mo balik sa Davao. So karon, after na mo mag-impake, after na mo mag-refresh sa mo ang mga sarili, we will go to Dinosaur Island. Pag-trip kayo kanikulan. Ako na ako mga dinosaur dali. Eventually. Man!